Dobar dan, dobrodošli u prvu epizodu Android za početnike. Danas ću vam pokazati kako se koristi Google Play Store. Uđite u aplikaciju Google Play Store. Ovdje će vam ponuditi da napravite novi account ili da se ulogujete preko starog. Mi ćemo da kliknemo da se ulogujemo preko novog. Ovdje ćemo da ukucamo naše ime i ovdje naše prezime. Zatim ovdje izaberite vaš username koji će se spojiti sa vašim email accountom. Naš email nek se zove Android za početnike. Sada će da vam ponudi da napravite šifru. Šifra mora da ima najmanje 8 karaktera. Kada budete ukucali šifru, napravit ćete security question, to jest sigurnosno pitanje preko koga ćete moći samo vi da znate odgovor ako u slučaju zaboravite šifru. Stavit ćemo childhood best friend name, to jest ime najboljeg drugara u detinjstvu. Odgovor će da stavimo Android. Zatim idite next. Ovdje ćete ukucati reCAPTCHA kod. Ovdje ako želite da povežete vašu kreditnu karticu sa Google nalogom, međutim mi to neće da uradimo. Ovdje vas pita da li želi da sačuva sve vaše podatke. Uspješno ste otvorili vaš Google nalog. Na Google nalogu ovdje možete pretražiti razne aplikacije, igrice, muziku i tako dalje. Ovo su lista top besplatnih najboljih aplikacija. Ovo je top plaćenih najboljih aplikacija, top aplikacija koji se priča o njima, top nove plaćene aplikacije, top nove besplatne i ovo su najpopularnije aplikacije. U redu. Zatim ovdje imate kategorije. Da li sad želite neke aplikacije vezano za karte, da li hoćete arkadu, da li želite muziku, ukapirali ste. Evo ja na primjer hoću neku akciju. I meni se sviđa Banana Kong. Kako instalirati Banana Kong? Samo ću kliknuti na install. Zatim će ovdje da vam kaže da potvrdite i kliknite na accept. To vam je duži način kako instalirati aplikaciju, to jest možete malo kraće da instalirate, a to je ako bi automatski išli na ove 3 crtice ovdje i kliknuli install. Kao što je on na primjer mogu ovdje. Upravo nam se skinula aplikacija, sada će da se još instalira. Upravo ste instalirali vašu aplikaciju. A sada ću vam pokazati kako da uklonite account sa Google Play Store. Odite u settings, zatim odete u accounts and things, zatim izaberite Google. Uđite u Android za početnike, to jest na vaš account, moj Android za početnike, idete na ove 3 crtice i kliknite na remove. Tako ste uspješno obrisali vaš Google nalog.
Nadam se da ste nešto naučili i vidimo se u nekom sledećem klipu.